Mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twuma amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twuma amasaha ya nimugoroba, iraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 29 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa. Ni imirwano ikomeje guca ibintu, ni imirwano ikomeje gutuma ibintu bihindura isura hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'abarundi zikomeje gufatanya n'ubundi na za FDLR n'abazalendo hano mu mujyi wa Uvira kugira ngo abarundi cyangwa se igihugu cy'u Burundi kitaza guhura rumva gusenya muri rusange. Ngira ngo muri amasaha mu gitondo tugiye kuba twinjira mu gihugu cy'u Burundi twambariye urugamba kuko hari byinshi byagiye abihaba ndetse byanateye benshi ubwoba. Hari ibyabaye Bujumbura, hari ibyabaye Gitega, hari ibyabaye hitwa Zambandaka, ubona ko rwose igihugu cy'u Burundi kirahaga. Ngira ngo mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa impfunyapfunya cyangwa se mu cyitwa amakuru magufi mu nyemerere, by'umwihariko mbanze rwose nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira ari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu gihugu cy'u Burundi tubasanga hano by'umwihariko muri Komine Munanira, tubasanga muri Komine Mujejero, tubasanga muri Komine Mulangara, tubasanga muri Komine ya Tongo, tubasanga muri Komine ya Kinazi. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, bari mu makomine agiye atandukanye, tubaye ikaze byinshi cyane. Rero tugiye kuba dukomozaho n'amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, rwose mbizeza yuko nyamuneka mugomba kuba tayari kugira ngo ibintu tubyinjiranemo gatanu kuri gatanu. Turaje ngo tugaruke rero ku makuru agiye atandukanye, ariko nanone abantu bari Zimbabwe, Zambia, South Africa, Kenya, Tanzania, tubaye ikaze. Abari hano United Kingdom, Amerika, Canada, Ububiligi, Ufaransa, tubaye ikaze by'umwihariko tuyikuye ku mutima. Ubwo rero rwose ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Muraza kunyemera tugaruka ku nkuru idasanzwe by'umwihariko yagaragaye hano mu mujyi wa Bujumbura, aho babasirikare n'ubundi bakoraga patrouille mu masaha y'umugoroba bagerageje gusaka gusubiranamo nyuma y'uko rwose ngo hari ibintu byinshi batumvikanagaho bari muri controle y'uyu mujyi. Ngira ngo yenda turaza kumenya ese ibyo bintu ni ibihe bihatse bimeze bite. Turaza kugaruka hano Gitega turebere hamwe iby'abayobozi babiri by'umwihariko barwanye rukabura gica. Ibi bikaba byabereye mu nama by'umwihariko yabereye hano za Gitega. Ese iyi nama bimeze bite? Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga yuko abayobozi b'inzego za gisirikare ndetse na CNDD-FDD ubwayo bagomba guhura, hari ibyo bagiye kuganiraho. Turaza gusimbukira hano Zambandaka mu kigo cya gisirikare turebere hamwe iby'abagera ku 8 basanzwe bishiwe. Ni amakuru yatugezeho, turavuga tuti nyamuneka natwe tugomba kuza kuyabagezaho uko byagenda kose kugira ngo mujye mumenya byinshi biba bikomeje kugenda bibera mu gihugu cy'u Burundi. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemera rwose tunikoze hano za Kirundo turebere hamwe iby'abasirikare benshi bakomeje kugenda bagoherezwa, ndetse abaturage bakomeje kuvuga yuko abasirikare bataraha umusaruro kubera impamvu tugiye kubabwira. Ese izo mpamvu niziye? Agatoni Rwasa, uwitwa Ndakugarika, uwitwa Jenerali Gihombo Bunyoni, umuriro watse. Abangaba rwose ubona ko bamaze kunga imbaraga bafatanyije n'indi mitwe iri hanze y'igihugu, ubwo ni za Tabara, kugira ngo batore demokarasi bifuza. Ubwo biraza kugenda bite mu gihe uwitwa Jenerali Deva nawe yamaze gukanira gatanu kuri kagenzi kako. Rero icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba kuyikora kugira ngo tugendane neza mu buryo mwese cyangwa ubundi, asigaye ibintu bigende neza. Twebukatse cyane rero sindi butinde, ngira ngo reka duhite ibintu tubyinjiramo mu buryo navuga yuko budasanzwe. Duhite duhera ku nkuru iremereye cyane irebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Inama idasanzwe by'umwihariko ikaba ari inama yabaye hano za Gitega, ariko iyi nama ikaza gutuma by'umwihariko habaho gusubiranamo gukomeye. Iyi nama ni inama yari yitabiriwe n'uwitwa Jenerali Neva, ariko ikaba inama yari yitabiriwe n'uwitwa uyu mugabo ngo uyu munyamabanga Reverien Ndikuriyo rwose wa CNDD-FDD. Ikaba ari inama yari yitabiriwe n'abitwa ba Jenerali Prime Niyongabo, ikaba ari inama yari yitabiriwe n'abitwa ba Jean Bosco Celestin,
inama yari yitabiriwe n'abanyapolitike bagiye bakomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko iza kurangira nabi nyuma y'uko by'umwihariko ibyo batumvikanagaho byose byamaze kwanga neza neza. Ngira ngo ku munsi w'ejo twababwiye yuko iyi nama igomba kuba, ariko iyi nama ikaza kugaragaramo abanyapolitike bagiye batandukanye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Gusa ndetse tunababwira ibyo bagomba kuganiraho, gusa tubabwira yuko iraba yitabiriwe n'ibikomerezwa gusa. Ni ukuvuga ngo rero bagombaga kuganira ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kubarizwa mu gihugu cy'u Burundi, bagombaga kuganira ku kijyanye n'umujyi wa Uvira, bagombaga kugaruka kuri RDC bakayiganiraho, bagombaga kuganira ku kijyanye na za FDLR zikomeje kuba nyinshi mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero iyi nama yagombaga no kugaruka ku matora agomba kuba mu mwaka w'2027, uburyo aya matora ashobora kugenda neza, ndetse uwitwa General Neva akongera kuyobora igihugu cy'u Burundi bitamugoye cyangwa se bidasabye imbaraga nyinshi mu rwego rwo kugira ngo ibintu bigende neza. Ibyo rero ntabwo byaje koroha, munyemerere mbabwire yuko rwose iyi nama yagize gutya ikaza kugaragaramo abantu batumvikana n'uwitwa Neva, ndetse banamubwira yuko binagoye kugira ngo igihugu cy'u Burundi yongere kukiyobora indi manda by'umwihariko igomba gutangira mu mwaka w'2027. Ibi rero nta kindi cyabayeho, ibi bikimara kugenda gutya, nyamuneka hahise habamo ikintu nakita yuko ari umwiryane. Bamwe baba barahugurutse ati reka bababwiraga ubwo uko byagenda kose n'ubundi agomba kuyobora, abandi barahaguruka bati inzira ugomba gutorwamo zinyuze muri demokarasi, nta bintu by'ubujura. Abandi barahaguruka baravuga bati agomba gutorwa, abandi barahaguruka baravuga bati n'iby'umujyi wa Uvira FDL zigomba kuva hano, abandi baravuga bati zigomba kuhaguma kuko nizo zitumye tutakutakwa. Ubwo ngubwo rwose byari ibintu bikomeye cyane, ariko n'inama yaje kurangira n'ubundi nta kintu na kimwe kivuyemo, ndetse irangira bamwe bafashe imodoka zabo n'abarinzi babo bigendeye, ubona ko ibintu rwose bitari byifashe neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero rwose ndababwiza ukuri, ibi bintu nibikomeza kuba mu gihugu cy'u Burundi, namwe mushyize mu nyurabwenge zanyu, ni bimwe mu bintu turi bubone bishobora kuza kuba bibi, ndetse tukabona by'umwihariko hakomeje kubaho benshi barwanya uwitwa General Neva cyangwa se perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Yes, reka yenda iyi nkuru tuyiveho kuko sinibona yivugiyeho byinshi, ahubwo duhita twikomereza tugaruke gato hano za Mbandaka, tubanze turebere hamwe by'amakuru navuga ko adasanzwe akomeje kugenda aturuka. Mbandaka ni kimwe mu duce cyangwa se ni kimwe mu gace navuga yuko gakunze kugaragaramo umutekano, ariko ibi bikaba byabaga nyuma y'uko na FDL n'ubundi zajyaga zigaragara muri ibi bice. Amakuru rero twamaze kwakira atariho ivumbi nuko ibintu byamaze kugorana muri ibi bice. Impamvu mubwira ni ibintu byamaze kugorana nuko n'ubundi katanyamaza aba FDL muri ibi bice rwose ngo naho zamaze kugeraho, ndetse amakuru dufite bakabateza umutekano muke by'umwihariko mu masaha ya nimugoroba. Nk'ubu rero munyemerere mbabwire yuko bageze gutya by'umwihariko ngo bakagaba igitero ku rugo rw'umukire, by'umwihariko ngo bakamusohora ndetse bakanamwiba, ariko n'ubundi amakuru tumaze kwakira ibi ngibi bikaba birimo birakorwa na za FDL ziri muri ibi bice. Ubu rero igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kimakaza cyangwa se kinjiza FDL mu gisirikare cyabo, kiraza kubona ibikibaho. Urumva nimba FDL by'umwihariko ziri hariya ari nyinshi cyane, uko byagenda kose barazisiranganya mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo rero ni bimwe mu bintu biraza gukomeza gutuma igihugu cy'u Burundi gishobora kuba cyakisanga ahabi. Ngira ngo muraza kujya mubona umuriro w'amakuru cyangwa se umwoto hano tugiye kujya ducisha, kuko ubu twaje tuje, uku kwezi tugiye kugutangirana n'imbaraga zidasanzwe. Murabona yuko turimo turasatira rwose, nyamuneka ukwezi kwa gatandatu muri rusange tugiye kugutangirana imbaraga zidasanzwe rwose zo mu rwego hejuru, ku buryo rwose ibintu turabishyira ku murongo bikazajya biba bimeze neza cyane. Reka tuve hano kuri no nkuru idasanzwe, ahubwo tugaruke by'umwihariko ahitwa mu Cibitoke, naho ni byinshi cyane bikomeje kugenda abihavugwa, ariko kandi rwose nyamuneka abitangazwa, kuko hari n'amakuru rwose ndimo ndagenda nakira
yemeza ko ishyamba atari iryero. Impamvu mubwira ni ishyamba si iryero habe namba, nuko kugeza magingo aya nahoze mbona mu bice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Bujumbura hatangiye ibikorwa byo kurinda umutekano, ariko ibi bikorwa n'ubundi bikaba ari ibikorwa navuga yuko bikomeje kugenda bigaragaramo ibintu bitari byiza, kuko rwose bamwe n'ubundi mu bakabaye bacunga umutekano bakomeje gusubiranamo mu buryo navuga yuko budasanzwe, bakomeje gusubiranamo mu buryo navuga yuko budasanzwe, ndetse ibi bikaba ari bimwe mu bintu bishobora no kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, tukabona rwose nyamuneka ibintu byahindura isura muri rusange. Uku gusubiranamo rwose nahoze mbona ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byakugarutseho, nahoze mbona hari amakuru menshi akomeje kugenda abivugaho, bamwe bavuga bati bari gupfa amafaranga, bari gusahura, abandi bati abasirikare bari mu mujyi wa Bujumbura ntabwo ari abasirikare bari ku rwego rwo kurinda umujyi. Birumvikana nyine ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, mwaraza yivugira ibye, ariko icyo nababwira cyo igihugu cy'u Burundi mwa bantu b'Imana mwe, ni igihugu kigomba kwitonda, kitakitonda kigahura n'akaga gakomeye. Ngira ngo hari impamvu nyinshi zigaragara zituma igihugu cy'u Burundi gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ni igihugu kugeza amagingo kiri kugaragaza kutumvikana hose. Iyo mvuze hose ngira ngo murabyumva, ni mu nzego zose, byaba mu nzego zo hasi ndetse no mu nzego zo hejuru. Izo nzego zose mu gihe n'ubundi ziri bukomeze kugenda nazo ubwazo zisubiranamo, zitumvikana, ibi biraza gutuma n'ubundi n'izindi nzego zigiye zitandukanye nazo zaba iz'umutekano ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye zisubiranamo ku rwego rwo hejuru. Nk'ubu abangaba bakomezaga kugenda barinda Bujumbura ntabwo bari bahamaze iminsi byibura igera kuri 2, ariko bari bashyashya, ariko ku gusubiranamo kwabo kwagaragaje yuko isaha ku isaha ushobora kugaragaza nabi igihugu cy'u Burundi, ariko si uko kukigaragaza nabi, kuko n'abakuriye bakabaye bafata imyanzuro kugira ngo umutekano ugenderweho ku murongo, nabo urabona yuko ibyabo byamaze kuba bigenda biba ibindi muri rusange. Birumvikana yuko rero situation ari hatari, ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikara, ari nako nakarata. Yes, katwikomereze ngira ngo amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politika na diplomasi rwose. Reka twikomereze tunagaruka gato ku kijyanye n'abanyapolitike bagera kuri 3 ariko by'umujyi wa Bujumbura n'ubundi kurasana kw'ingabo. Ibi byo ni ibintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tubona bigumaho, kandi no mu bigo bya gisirikare turabibona, kuko tujye tubona nk'ahantu habayeho gusubiranamo kw'abasirikare ugasanga abagera kuri bangahe babiguyemo. Ibyo byo ni ibintu dusanzwe tubona inshuro nyinshi ndetse tutanatindaho, ahubwo igihugu cy'u Burundi icyo gisabwa ni ukugenda gake kikitwararika kugira ngo kitazigera gihura n'ibibazo bikomeye cyane. Ahubwo munyemerere by'umwihariko ariko hari abakomeje kugenda bambaza bati nta bapfuye ahangaha, nta bigeze bapfa, Imana yaje gukinga akaboko rwose ibintu birangira neza, nta wapfuye. Reka twikomereze by'umwihariko n'andi makuru agiye atandukanye, ahubwo tugaruke gato ku kijyanye n'abanyapolitiki bagiye batandukanye bamaze kwifatanya ndetse bagahaguruka bakavuga bati tubihagazeho n'amaguru abiri yacu, uwitwa General Neva kutuyoborana bizamugora. Aba ni abanyapolitiki dusanzwe tumenyereye muri politiki y'igihugu cy'u Burundi, ndetse bakaba na bamwe mu bayikozemo, ariko bigendanye n'amakimbirane ari hagati yabo na perezida bakaza kuyivamo, ariko na n'ubu isaha n'isaha bamwe mu banyapolitiki bayisubiramo, kuko ni abanyapolitiki bafite imbaraga zo kuba umwe muri bashobora no kwitora akaba yayobora igihugu cy'u Burundi, akaba yaba perezida. Abanyapolitiki ntabwo ari bakeya cyane kuko ni benshi, harimo aba ba Gervais Ndirakobuca uyu maze iminsi yirukanwe ejo bundi, hakazamo abitwa ba Agatoni Rwasa, harimo aba ba Jenerali Guillaume Bunyoni, harimo abitwa ba Sebakanga, ndetse n'abandi banyapolitiki bagiye batandukanye. Bo ubwabo bamaze guhaguruka bagaragaza yuko batazigera by'umwihariko
barebera ibintu byose biba mu gihugu cyabo, mu gihe bagomba gufata umwanzuro wo gukora ibishoboka byose, by'umwihariko bagashyira ku murongo ikijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero rwose nyamuneka abanyapolitiki nabo bakamijije, urabona yuko rwose bari gukora ibishoboka byose ngo ibintu baze kubishyira ku murongo. Reka tubashimire dusoreze aha ngaha rero, yari Moses wanyu nk'ibisanzwe kuri TV Duniani Kote.